Atzekoa. Listo. Bueno, egunon guztioi, bai digitalki jarraitzen nahi izaten guztioi eta baita ere gaurko honetan ona gerturatu zareten guztioi ere. Eskerrik asko deialdiari erantzutegatik. Orain dela egun gutxi batzuk, aurreko astean, esan genizuen, kulturak Donostian, hirian, bere deseskalada fase propioa biziko zuela, eta hori dela eta liburutegi eta museoen irekierari ekingo geniola, ezta? Hori aurreko astean izan da, prozesua ona izan da, gauzak normaltasunez jundia eta ikusi dugu nola berriz ere publikoak eskertu egin duen zuzeneko kulturara eta gure ekipamenduetara bueltatzera, eta aurkezpen horretan bertan ere, galdetzen zenuten askok, eta noiz zabalduko dira antzokiak, noiz bueltatuko da berriz ere ohiko programazioa, ezta? Eta esaten genizuen, etengabe lanean ari ginela, horri asko zikintzen ari ginela, hipotesi asko lantzen, ikusteko legeak, araudiek noiz uzten ziguten programazioari ekiten, noiz izan genezaken aforo jasangarri bat ere, kultur eskaintzarekin berriz ere hasteko. Eta gaur, ilusio handiarekin hori esatera gatoz. Bai Victoria Eugenia eta baita ere, Antzoki Zaharreko ateak zabaldu egingo direla aste honetan bertan. Ateak zabalduko ditugu, argiak piztu eta teloia altxatu egingo dugu. Eta Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharra izango dira Euskadi mailan lehenengoak formatu handian euren ateak zabaltzen. Beraz, kasu honetan, hainbeste astetako lana eta esfortzuari esker lortu dugu, behin aukera daukagunean, antzokietako ateak zabaltzea eta programazioari berriz ere ekitea. Eta esan bezala, gaurko honetan, hori azaltzera gatoz, ilusio handiz, jakina den moduan, berriz ere zuzeneko kulturara bultatu nahi dugulako, eta gure publikoarekin ere, berriz ere topatuko garelako gure ekipamenduetan, ezta? Baina ia da baita ere hemendik aurrera izango dugun kultura edo kultura eskaintza, esperientzia, ez dela berdina izango, hortara ere ohitu egin beharko gera, eta hori dela eta Donostia kulturak datozen astetara begira, datozen hilabetetara begira, badauka bere mezu propioa, bere lelo propioa, ezta? Eta da, kultura osasunez gozatu. Hau da, berriz ere bueltatuko gara kulturaz gozatzera, baina beti ere osasun eta segurtasun berme guztiekin. Eta gauzak horrela, ekainaren 12an, berriz ere, antzoki honek bere programazioari ekingo dio. 3 kontzertu eskainiko ditugu, 3 antzezlan eta 6 zine produkzio. Beti ere 2 helbururekin. Aipatu genuen lehenengoa, bertako artistak eta sortzaileak zaintzea, eta bigarrena, bertan bera gelditu zen programazioa, orain dela aste batzutako programazioa berriz ere berreskuratzea. Hori izango litzateke bigarren helburua. Bueno, como decía, lo primero de todo dar la bienvenida a los que se han acercado, los que se han atrevido a acercarse físicamente al teatro, se agradece, y también a los que estáis siguiendo de manera digital la presentación. Hace unos pocos días dábamos a conocer que la cultura de la ciudad estaba también viviendo sus fases de desescalada y que a eso se debía que tanto bibliotecas y museos iban a abrir sus puertas. Eso se ha producido la pasada semana, ha sido un proceso muy positivo. La gente ha agradecido el volver otra vez a la cultura presencial, y en esa presentación también os preguntabais, ¿y cuándo van a volver a abrir los teatros? ¿Cuándo volverá la programación? Y os respondíamos que estábamos trabajando distintos escenarios, que habíamos diseñado distintas hipótesis para que una vez que así nos lo permitieran las normas vigentes, poder comenzar a abrir las puertas de los teatros. Y eso es lo que venimos hoy a anunciar con toda la ilusión del mundo. Victoria Eugenia y el Teatro Principal abrirán sus puertas esta misma semana y serán los primeros de Euskadi en hacerlo en espectáculos de gran formato. Volveremos otra vez a encontrarnos con la cultura en directo y volverán otra vez a ser los teatros el punto de encuentro del público. Y es cierto también que de aquí en adelante la experiencia cultural no va a ser la misma, va a ser distinta, nos vamos a tener que adaptar, y debido a que eso va a ser así, Donostia Cultura ya ha diseñado también su propio mensaje, su propio eslogan de cara a cómo va a ser la cultura que viene. Entonces, hemos diseñado un pequeño lema que dice cultura, disfrútala con salud, es decir, volveremos otra vez a disfrutar de la cultura en directo, de la programación, pero lo haremos, como no, cumpliendo con todas las garantías de salud y de seguridad. Y dicho esto, recuperaremos la programación el 12 de junio, oficialmente abrirán las puertas de los teatros, se encenderán las luces y levantaremos el telón de los escenarios con 3 conciertos, con 3 obras de teatro y también con 6 proyecciones de cine. Ya dijimos que la programación que íbamos a tener las próximas semanas
haría especial hincapié en la creación y en los artistas locales y que también haríamos un esfuerzo en recuperar aquellos espectáculos que debido al COVID se tuvieron que suspender temporalmente. Baina hala eta guztiz ere, esan dizuegu, ekainaren 12an ostiral honetan berriz ere zabalduko ditugula ateak, hala ere, asteazken honetan, ekainaren 10ean, gala 0 bat ere izango dugu. Gala 0 bat izango da, berriz ere kulturara bueltatzeko, Victoria Eugeniara bueltatzeko, eta gala berezia izango da. Osasun langileei, azkeneko aste hauetan egindako lan guztia eskertzeko gala izango da. Baina baita ere guri, Donostia Kulturari balio izango digu, berriz ere, martxartzeko, motorrak pizteko, probatzeko baita ere, nolakoa izango dan berriz ere kultura esperientzia etxe honetan, gure ikusleentzako, entzulentzako, probatzeko eta baita ere, jendak ikusteko, neurri batzuekin ere kultura oraindik ere atsegina izango dela eta horrela egingo dugula, ezta? Baldintza eta berme guztekin, baina kultura esperientzia atsegina izango dela. Eta gala 0 horretan, esan bezala, omenaldia egingo zaie errekonozimendua osasun arloan ibili diren langile guztiei, eta baita ere, probatzeko balioko digunak, izango ditu, besteak beste, Aitziber Garmendiaren partaidetza, Sara Kozar, Igor Kalonge dantzaria, Kresala dantza taldea eta Orfoi Gazteak ere izango ditu gala 0 horretan. Asteazkenean izango da, berriz ere argiak biztuko ditugu, teloia altxatuko dugu, eta hori hemen arratsaldeko 7etan izango da. No, como decía, oficialmente la programación comenzará el 12 de junio, este mismo viernes, pero el miércoles vamos a probar, vamos a hacer una gala 0, denominada Piztu Argiak, arriba el telón, que va a ser una gala que va a reconocer el trabajo que han hecho los profesionales del sector sanitario, pero que a la vez también nos va a servir para probar, para volver a encender los motores, para engrasar maquinaria y también, para probar, ¿no? Sabemos que la experiencia cultural va a cambiar, pero no va a dejar de ser agradable y eso es lo que vamos a hacer ver al público el miércoles, con la participación de Aitziber Garmendia, de Sara Kozar, Igor Kalonge, Kresala Dantza Taldea y también con el Orfeoi Gazte. Y ya entrados brevemente en la programación, la programación va a tener sus keinuz, bere keinuak izango ditu, etxeko sortzaileei, sorkuntza lokalari, baina baita ere keinu egingo dio, baita ere estatu mailako sorkuntzari. Labur bada ere, musikan, ekainaren 12an, Victoria Eugeniaren zabalerarekin, zuzeneko musikari omenaldia egingo diogu, eta hori Zea Maixen bidez egingo dugu, lehenengo kontzertua Zea Maixena izango da, eta horri jarraituko dio gero ekainean zehar McEnroe edo Low Topet bezalako taldeek. Antzerki gintzan ere, keinua bertako sorkuntzari, euskaraz eta gaztelaniaz sortutakoari, eta baita ere, estatu mailara salto egingo dugu, lehenengoa Ramon Agirre izango dugu, Antzokizarrean, Gu Primer lanarekin, bestalde, Harri Horriar, El Patio de mi casa, de ferian bertan bera gelditu zitzaigun lana izan zen, hau berreskuratu egingo dugu, eta Palabras Encadenadasek itxi egingo luke ekaineko programazioa, eta bestalde zinemari dagokionez, giza eskubideen zinema errekuperatuko dugu, eta baita ere horri, bideoaldiak, Larrotxeneko bideoaldiaren gala ere izango dugu, eta Banban Zinema bezalako ekimenak ere. Brevemente, lo dicho, abriremos el 12 de junio haciendo un gran homenaje a la música en directo, gracias a la participación de Zea Mais, y le seguirán artistas como McEnroe o grupos como Low Topet. En el teatro vamos a tener también 3 obras, Ramón Agirre en el teatro principal con Gu Primer, le va a seguir El Patio de mi casa, obra que se nos quedó suspendida por el COVID en plena de feria, y también Palabras Encadenadas. Y respecto a la proyección de cine, vamos a recuperar programación del Festival de Derechos Humanos, con proyecciones también con gran temática y arraigo social en Euskadi, y le va a seguir también la gala del Vídeo al Día y actividades como Banban Cinema. Eta esan bezala, aste honetan zabalduko ditugu ateak, piztuko ditugu harriak eta altxatuko dugu teloia, osasun eta segurtasun berme guztiekin, berriz ere zuzeneko kulturarekin bat eginez, informazio gisa bai aipatu, Victoria Eugenia honetan 150ko aforoarekin joango garela, 381 eserleku izango dira, Antzokizarrean, baita ere 150 eserlekurekin. Eta, digitalak horri izango dugu laguntzen, baina berriz ere esan bezala, ateak zabalduko ditugu publikoarekin berriz ere elkartopatzeko, ¿está? Lo dicho, volveremos a la cultura en directo con un aforo del 50% en ambos equipamientos, tanto Victoria Eugenia como Teatro Principal, 391 butacas en este teatro, en el Victoria Eugenia, y 260 en el Teatro Principal.
Así que, bueno, de aquí en adelante estáis todos invitados a volver a disfrutar de la cultura en directo. Eta, bueno, gure leloak esaten duen bezala, bueno, osasunez gozatuko dugu, ez? La disfrutaremos con salud. Eta hemendik aurrera, bueno, dauden galdera edo komentario guztiei, bueno, irikiak gaude. Eskerrik asko. Presentzial izabetenan galdera, eta gero ja saiatuko gara besteak erantzuten ere bai, bale? Bai, asteazkenean, bueno, guke programazioarekin ostiralean hasi baino lehen, ofizialki, Zeamaizen kontzertuarekin, bai nahi genuela prueba edo gala zero bat egin, ez? Berriz ere, bueno, pulso hartzeko, motorrak pizteko, eta hor, bueno, ia da azkeneko aste hauetan, behin da berriz, asko txalotu dugula, ez? Atxeko balkoietatik edo sare sozialetatik, publikoki danok, osasun esparruan, osasun arloan lan egin duten, bueno, profesional guztiei. Eta, bueno, kultura izan da, ongizaterako tresna, ez? Eta baita ere konfinamendua erosoago pasatzeko tresna, eta guk ere, bueno, itzuli nahi genien osasun arloko profesionaloi keinu hori, eta horregatik, bueno, erabaki genuen politia izango zala, lehenengo gala zer hori, osasun saileko profesionalekin egitea. Eta modu horretan ere, beraiek ikusiko dute, nola bideratzen ditugun ere gure protokoloak, ez? Egokiak diren, distantziak, maskarak, bueno, dana dalakoak, ez? Tardun, probatzeko ere, bueno, aukera politia iruditu zitzaigun, eta, bueno, gala, bueno, politia izango da, keinu asko izango ditu, antzerkiari, dantzari, musikari ere keinu eginez, eta hori da, bintzat, azpimarratuko duguna. Beraiei zuzendua dago, eta baita ere, bueno, etxe hontako langileek ere egin dute beraien lana konfinamenduan zehar, baita ere, deka etxean bezalako eskaintzak sortu bat, orduan hauek ere aukera izango dute, etxeko langileek ere aukera izango dute, bueno, hemen ere egoteko. Sí, la idea era que antes de empezar oficialmente con la programación del 12 de junio, con el concierto de Zeamais, también hacer un gesto, ¿no? El reconocer el trabajo que han hecho los sanitarios durante estas últimas semanas, ¿no? Yo creo que todos hemos aplaudido el trabajo que han hecho durante los últimos meses, las últimas semanas, y también nosotros, bueno, decíamos que la cultura ha servido como herramienta de salud y bienestar durante el confinamiento, y que ahora lo que nos tocaba era devolver también a ese sector, al sector de la salud, pues bueno, ese agradecimiento. Y entonces nos parecía una buena oportunidad tener una gala cero en la que probar los protocolos, los flujos, las mascarillas, los felpudos, los geles, y que eso también pues fuese de la mano de los que saben, ¿no? En este caso de los profesionales del sector. Y esa gala cero pues va a consistir en hacerles ese reconocimiento y también en parte a los trabajadores de esta Casa de Donostia Cultura que durante el confinamiento pues también han hecho un trabajo para garantizar la oferta cultural con programas como Deka Etxean. Disculpa. La gala cero se va a celebrar aquí, en el Victoria Eugenia, el miércoles 10 de junio a las 7 de la tarde. No, en principio va a estar, la invitación es para los sanitarios, que lo hemos hecho a través de Osakidetza, y también pues para parte de los empleados de la casa. Pero no va a ser una gala al uso, va a ser una prueba, un simulacro, bueno, volver a retomar un poco otra vez la cultura en directo. Vaya. A ver, la idea es, ahora mismo es verdad que el decreto publicado habla de un 60%, nosotros vamos a ir a un 50%, es lo que hemos estado trabajando, y la idea sí va a ser que van a estar separadas, y lo que vamos a hacer es retirar butacas. Entonces es verdad que el teatro en este caso va a ofrecer una imagen pues distinta a la que estamos acostumbrados. Esperamos verlo lleno al 50%, pero es verdad que va a ser un lleno, bueno, gazigozo, pero con ilusión de volver. Sí, según los decretos también, y así lo preveíamos también, estaba previsto, todas aquellas entradas van a tener asiento del preasignado, como era también anteriormente. Tú vendrás con tu entrada y tendrás tu butaca asignada. $391. Ahí vamos al 50% del aforo. 260 al principal. Oida, bai. Bai, printzipioz hemen aurreko astetan ere produkzio ataletik lan asko eginda,
protokolo guztiak ondo markatzeko. Zainbat protokolo daude, daude etxeko langileena, eszenarioak montatzen dituztenean, tramoietan daudenean, soinua harria jartzen, hortako protokolo bat daukate, hemen bertako langileek. Bestalde baita ere, konpainiak onera iristen direnean, euren protokolo propio daukate, sarrera bat izango dute, euren kamerinoak izango dituzte ondo markatutak, adibidez, ura edateko euren botila propioa izango dute, baita ere zirkuituak markatuta egongo dira, baita ere dana programaziora edo azkeneko eszenan behin hasi baino lehen hortik atzeraka dauden prozesu guzti horiek Donostia Kulturak zatitu egin ditu eta bakoitzeko protokolo bat zehaztu du. Orduan modu horretan, bermatzen da segurtasuna eta ikutzen diran gauzak eta dana dalakoak, kasu honetan, garbitu egingo direla eta horrelakoak. Eta bestalde ikusle hona datorrenean, kanpotik hasiko zaio protokoloa. Hau da, ilarak markatuta izango ditugu, Maria Kristina hotelerantza izango du bere norantza, eta ilara egiten dugun bitartean 2 metrotako espazioa gutxi gora bera mantendu beharko dugu. Baina horretarako, etxeko langileak egongo dira ere laguntzen. Hau da, esan ez, mesedez, markatu zazue pixkazuen arteko distantzia, honea sartzerakoan maskararekin etorri beharko dira, derrigorrezkoa izango da, hemen barruan maskara erabiltzea, lanpasa, zelpudo bat izango dute desinfektatua, eta baita ere eskua garbituko dituzte. Eta nahi duenak ere eskuragarri izango du, temperatura hartzea. Hori, bakoitzak aukeratuko du. Eta behin hori eginda, bakoitza bere butakara joango da, esan bezala, erdia egongo da, foroaren erdia, 30 minutu lehenago zabalduko ditugu bateak, eta behin ikuskizuna dagoenean, ikuskizuna egongo da, eta amaitzerakoan megafoniatik abisatuko da nola utzi behar dugun aretoa. Eta hor bai adieraziko da, zeintzuk utzi behar duten lehenengo, gero bestek horrela bukara arte. Orduan, saiatu behana da, hasieratik bukara arte, dana ondo azaltzen, protokolarizatua egotea, bakoitza jakiteko momentu oro zer egin behar duen, seinaletika ere ondo markatuta egongo da, eta atsegina izan dadila, ez? Osea, etortzen zeanetik juten zean arte, naiz eta protokolo horiek mantendu, atsegina izan dadila esperientzia guztia. Es una pregunta que tiene que ver con esto, pero se toca. Vale. Pregunta David Marcotegui de Cadena SER, si vas a permitir las hogueras de San Juan. En principio, hoguera de San Juanes no va a haber. No va a haber hogueras de San Juan ni públicas ni privadas. La única hoguera de San Juan que está prevista que haya va a ser la que vaya a hacer el ayuntamiento, Donostia Festa, que en la Plaza Constitución, lo más probable, siempre siguiendo los aforos y los decretos que tenemos, pero en principio, estando en estado de alarma y habiendo pasado la situación que hemos pasado y estando todavía viviendo, no creo que lo más apropiado ahora mismo sea llenar la playa o diversos espacios públicos con hogueras. No creo que sea la acción más responsable por parte del ayuntamiento. Ez da urten, printzipioz ez da egongo, ez da egongo San Juan bezperako zurik, gune publikoan, pasatakoa eta gero eta bizitzen ari garena ikusita ez dugu aproposa ikusten, horrelako festarik gauzatzea, segurtasun bermeak ezin ditugulako ez dara bete, eta kasu horretan, ospatzekotan egongo litzateken bakarra, udalak jartzen duena izango litzateke Konstituzio plazan. Besterik ez balin badao, eskertu guztiei eta disfrutatu, eta horna etorri zaitezte.